atumiria kuma rwirorera kuria ngabana kawira kuingia wira ne bokyo milioni yana owandi ya Watford. Na kirema kareka 2022 tuitegera riendikithia ria irio bya kubwithwo na utaalamu nibyo GMO. Unayotoa madhithi ya Weru ni Maureen Common Gate of PHINEAS. IMAANA Nteto chieto cha Weru da mwikambiri ya daichu chiongwa. Obune lewe kareka mwana murini karamunini wa William Ruto nwere Gachagua na chamanite na bunge bakuma kaunti ya Meru. Bobu yete ore kone kete roatu koto ngerie nende ni akaunti yetumi kimonende kila mchamani yoyore dirite yugita wa Rigathi amuna bunge bane ndiwe dirite bakiara kiamantu mwanya nye giotungeria akaunti ya Meru. Boniface Mongera na utuambiria chio. Ntuko egoro kuma thaa 12 ciogoro abunge 11 bakuma rutero Meru na seneta Kathuri Murungi braithire mucemuni na munio rais Rigathi Gachagua ndakwawe Karen aja Nairobi ne mucemani jojo jura ithire mathani jithana ucio tuko ibarari mantu kathumba jokonia kaunti Meru hinde bomwe pora jukire mathaja mainge indwa ire cithirito cirio katikati ka gavana Kara Mwangaza na MCs babunge kaunti Meru. Mwako ethiri mucemani jura ijo izo na kurekani batithiro bakithura kulingana njira turale turikanywa Nteto chatibagabagitwe ni ati bwa mbere buru mongana jo munejo abunge ibarone wikithira kwao na benda kumenya gitumi kiongwa nikithirikare Kenya gukurukira rais William Ruto batonyere na kumunokia gavana Kara Mwangaza kire bunge seneti kiume kithiru monini wa rais Rigathi Gachagua bashokeria na rabere aboneri bobwega bae gavana Kara Mwangaza kanyaga twiri na kairi kurari mapema mono arababangite kwithirwe mwita kumukalithia nthirwe na MC na kwithirwe chira na kwithira ndoira benacio. Nteto je kumunokia gavana Kara Mwangaza niracokire kirole na yumerua rais William Ruto kirigikaro na ndekiba Nteto garone ntuko egoro tuko. We will support all our governors. Some of them are making the right decision. Some of them are not. We just managed to, do something about Meru. In fact, as I talk to you now, there is a conversation with Meru leaders, which my deputy is going on with, to make sure that we support them politically, because the governor does not have so much experience in managing. So you need to manage that. Bonge ondene mucemani juju omubunge ondene arethirwa akiari na kwithirwa gita moni jawi na kwithirwa kiona kwina thina ndene kaunti Meru arengerekano ya jamu moja thire shumire na wingi kulingana kanyoni Nteto abunge ibare DP Rigathi Gachagua gavana Kara Mwangaza tithero kibeshimira batere nethero bachikura atithero akibathikiria na inyankoroki nethero tojide mirandi we okolea na mbeca cia kaunti Meru. Muthiene jo mucemani jukurere mucemani jonge jukethiro jikwa ntuko Jumatatu ekime twetete RMCs bonde babunge kaunti Meru amwa speaker gikundi giki abunge mwa seneta na DP Rigathi Gachagua bakethiro betrima na kaire oaja kwawe wona jo MCs jo athira ntuko Jumatatu jonge na gavana jukethiro jogikwa are rais munini owe abunge amona MCs bonde babunge kaunti Meru bakethiro betrima na kwaria kulingana kanyoni Nteto na ratiro na gavana batima na MCs bakethiro bakiandikanira kirikaniro ara bakethiro bechinanira jera gavana akonda bethiro bethithia na jera MCs bakonda gavana ethiro ethithia. Nke reporter Ntoshero TV kumaja kingina kifoke Nairobi mbita Boniface Mongera. Nangera ni ati mureri kyoto kya muingia kaunti ya Meru na ora kinyaura kya getekyo seneta Meru Salesio duranira nedrete kyara kyotungeria bo Meru akyaria Salesio na ugete arina ukwana inde kaunti ya Meru no edretungira kwa kuma garone ya rais akiwa buni kuma na migambo ya rais yotukubokira ruare yara redrete itara kya kono kya ngabana kawira atikengo gitine bogite no burete kuleta kinyakiro ritingwe kaunti ne yobura mutugikare autwira. Nyuma ya mutongeria wa mugongo Dr. William Ruto egoro kumbura kiuthi na kuga niwe watonyerere gategate konokia ngabana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza atekeberwe gitire ni seneti kidithuranira Saresura ni muteteri wa kiondo kia mwingi tokerie president wetu William Ruto nkatho ni untu egoro nawe
nara tumborere kiuthi nauga ibo batetheria kawira atika impeached senate bamuchokia na ngatho ingi kaire ni untu bwo gutumburira ya kwamba bongo ibonete kawira ni incompetent ati ombangugi na bariuga ibakwenda kuromba kweja kumutethia kurita ngugi kio ni interpretation ikuonania Meru itwetho twi prepared for the next 5 years tukathagwa kuma State House kana Karen ti governor na most likely twetho twi prepared kutho twina thirikari jera tuone Nairobi iria getwa na Meru Metropolitan Services jeshi ciomba kuja gutwatha ukuruki kirathuraniro ugite na ndura bategirite mantu bari ono tongire bamukatheru to buthingatite makinya jegitarakanu president wetu watega makinya jaga jonthe okinya tucokete gitarakanu ara gwatuikaga president no ugaga bwara ya gwitania nawe ukero maisha mbaya siasa mbaya maisha mazuri siasa mzuri au ni onkwana tucokete gitenera kanu na te gitarike thori thongi muno rio tongeria rwa kimabavu antogo tuika rule of law igutumirwa murito mo muthongi muno wa Moi no gataga Moi me atumaira muno choreti sheria na thaibu na nde utumira na ndeka githakara mutongerio wonde acumirite gucongwataniro kethirega chokanira ja kaunti ya Meru gatigati gatongeria ugambi bwathuranira saresu ni bubu ngwataniro tukuthura ngwataniro lakini ngwataniro itebati kuthuro ina antu bakwiringa kivara antu bakwaga bange na gintu kira nkaromba ni ngwataniro ikithithua tigo tuika MCAs baka sidelined ni untu ndwerera reo ni katigati ka governor na MCAs ende gwatuika riu iseneta na MP betete guchwangataniro na governor batigite MCA kioni utengwataniro jeu eu already ndwereo ya kuonania MCA utengo gibenayo kire thirikari rero ukorirwe MCA ibo babati ukurukia budget ibo babati kukurukia plan tionde ira governor kathithia nonga MPs bau na senator batwire nibo bakaba bakuruka iria mama into bire bionde akenda akurukirwa so role senator ya MCAs itibati ku undermine MCA ibayo heshima yao baritengo yao babati kurita magicigo mbunge kia South Imenti nke reporter Nteto cia Weru kwa ritwa ni Mutugi Kare ngine kuni ate Rais Daktari William Samoei Ruto na ariritia rwaria raro ikitu ni mbunge ya kaunti ya Meru rokurita gitine ngabana Kawira na rani ndo territory kinyano utianirwa ni seneta kiaria tuto awete na atithiria ngabana Kawira atikethira kirita waitine araugite ni mweni gitine kikyo ngabana na nikyo nonto ethirite ni ndia gikuruka era mantu yao riu augite bwa na rwaria rotungeria kana na tungira ba kaunti ya Meru kendo tira ne inde kwina ngotaniro na kinyo tungira burapo kwagira Mutongeria wa Nthiguru William Ruto na ithurite Nteto ati niwe wonokerie ngavana Kawira Mwangaza nyuma yawe kweberwa gitini ni MCS bambunge ya kaunti iu na tukakuita jina tukakuita marete akiariria andiki ba Nteto kiriro aria rwemo kwemwe na bogaruni ya rais utuko bwegoro rais Ruto ugite ati na gutetheria mangavana uria kumba and that's why I am there. You're micromanaging I will no. We will support all our governors. Some of them are making the right decision. Some of them are not. We just managed to do something about Meru. Rais ariuga bamwe ba mangavana batikumbana na ngugi ndi agatigira thirikari yawe ni kubateithia uria kumbikana akiuga ati kinya ngavana Kawira ati no menyo bakungana gutongeria kaunti iu ya Meru because the governor does not have so much experience in managing. So you need to manage that. So we have to help. Mr. President, I am. Na nkuruki kwithura Nteto ciege mucemanio na abunge ba kaunti iu juretite na mbere utuko bwegoro jutongeretwe ni munini wa Weri Gachagua. In fact, as I talk to you now, there is a conversation with Meru leaders, which my deputy is going on with, to make sure that we
support them politically. Ntukwere ambunge ya seneti yetire gikaro kya mwanya kwariria kweberwo gitene kwa ngavana ojo ni MCS ba Meru. Ngavana Kawira Mwangaza ni bonerwe na kuringwa mbicha na minister wa urimi Mithikari Ntori na gutiga byuria bibingi kire akariba county u bainge bakariba county je bakiuga nandi ni kwari na njera ya Ntori kire kuonekwa kwa Kawira ni mbunge ya seneti. Hata nimeshangaa watu wakishangaa wale wengine walikuwa wanasema wameona ngavana wa Meru ofisi yangu jana. Kwani makosa ya ngavana kutembelea waziri iko nini? Kuna makosa? Sasa ngavana kufika kwa ofisi jana. Shilingi milioni 300 ya ile ya mambo ya eradication ya mambo ya locust. Tumeweka kindole. Kiri gikaro kiu kia ngavana Kawira na minister Ntori kira giakarite nkurukia ithaa rimwe. Minister Ntori kiri mutandao joejo Facebook andikire na kuga ati gigukari gikaro gia kwariria ura ministry yawe ikaditaniria ngugi na county ya Meru ukirikanwa ntuko inka inyumene minister ojo netete mangavana bonde kwariria ntububu no indi ngavana Kawira atakinya muchemanyo ne jo kana kinyatumana. This is the beginning of a new era that you will see the issue of food insecurity in this country a thing of the past. Ntariki nya mweri muthiru riria rais ari marombene kaunti-ini ya Embu ngavana Kawira na amuririe guthonyera na kugeria kuthiria nkucheni iria ciario kaunti-ini ugatigati kawe na MCS no indi rais atagwetere ntububu kirirwaria rawe na Antoni yawe munini wa ugati na kubanga gikaro ge kwariria kaunti u. Biblia inasema blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Na kwa sababu sisi si watoto wa mashetani, sisi ni watoto wa Mungu. Ni ombi langu Mungu atujalie na muguze mheshimiwa rais wetu atumike kuleta amani Meru County. Umburi bobo bwa rais Bwegoro na ndibu kitie biuria kaire iguru regio tongeria bwa ngavana Kawira na are muteteri wa Kyoto Salesio mutumathuranira ambiritie Nteto eji akiuga ati ari no gwa kwamba Meru na ndiga twa kwatha wa kuma garune ya rais. Kioni interpretation ikuonania Meru itwetho twi prepared for the next 5 years tukatha kwa kuma State House kana Karen ti governor na most likely to prepared kutho twina thirikari jera tuone Nairobi iria getwa na Meru Metropolitan Services. Mutongeri wa baraba ingi mbungeni ya Meru Mawira Kadi akiaria goro na araugire ati kinya kethira ni bakwathikira wa muribu wa mbunge ya Senate kuonokia ngavana Kawira bategwitikaniria nabu no indi auga nandi bari tayari kwithira bagitirimana na kwariria ngwataniro. MCS ba Meru tuteigirwe twanganirwa nuntu itonerereka kuri na kwenderera mbata itogire tukanenkere shima verdict na gavana wa Meru senate ne arule that manjonde ya to mustangite najo guti untu barona buke kinya urito bwa kweberia gavana gitene na batu tukugisa sawa nuntu we mutongeria no mwanka do ena room ya gwitikiria mpumi chionde biuria nandi nikethira gutonyera kwa rais kuonokia ngavana Kawira na gikaro kia bunge na munini wa rais Giotuko Bwegoro gikareta thiri kaunti-ini ya Meru. Kingi nikethira MCS bagatiga gwetia kigina kia World Fund kiria nikio kaumoka mateta na nkuchenio gatigati kao na ngavana Kawira na kuoria kinanda kia bandu mapambano. Thank you, Mr. Speaker. Kia muthia nikethira mbunge ya Senate rino chiathi bwayo kana kaba kwirigira kwerekithiru auditi ngugi bwao kuma kirigaru ya rais untuburia rais Ruto areganaga na bukiri wathani bwa rais Uhuru Kenyatta. Masindumba, Ntetone, Weru TV. Nkeni Mungu awabariki katika Jina. Kuma ruiro reba ugete ni baneri ne gavana Kawira kono kuwa ne mbunge ya Senate na gweta na mbere utungata ya gavana wa county ya Meru bakiaria tumiria bamwe na bone bamuriti ne gavana Kawira kuingia wairane ya kiaretherete ya ikaira Meru kaita kasiasa pamwe ya nende bwe kutira buretherete ya ikaira ni mounte ya Watford aretherete ya kiwa kana milioni ya no wandi untubrani ndivende kithiti edire ya kinga kia moira kirigia na kulikithia. Hallelujah, Yesu. Hallelujah. Hallelujah, Yesu. Hallelujah. Vau ni athenjere ba Murungu kuma tunisene mwanya wa ndini ya rwire rwarera gisoneke buri na araba ciumirite na gwika gikaro na ndiki ba Nteto kanisene ndi time ruire na kuga bone baguteya uge bwa seneti na kubugwata mbaru iguru riayo gucokia Kawira Mwangaza ari ngavana wa Meru. Tuko hapa nikiwa patron wa pastors wa Ruire Rwarera
na Nteto nikiwa kama patron, na kwa sababu ya wachungaji, kwa niaba ya wachungaji wa Ruire, Rwarera na Nteto, sisi tunasema kama vile Senate iliona ni vizuri ngavana mama aendelee na kazi, sisi tuko na amani mama kama ngavana wa Meru akiendelea kuwa kama ngavana. Hatuna taswisi na hatuna kitu ya kusema ya kwamba tuko na sinda na ngavana akiwa mama. Ito gwĩtĩkanĩria nĩ twara Senate ĩrĩa baugire atĩ Kawĩra Mwangaza na acoke Meru atũritere ngũgĩ. Tũrĩ athĩnjĩri ba area ĩngĩ itũkũgwatanĩra nonto bũu na itũkũria Meru bonthe baigĩke ngavana nĩkenda komba gwitara Meru bonthe ngũgĩ na itũkũromba atongeria bonthe ba Meru pia bamũgwate njara. Nĩ arĩa atungatĩri baba baugĩte kwĩna gĩtũmi gĩkĩnene kĩa ngavana Kawĩra Mwangaza gũcũa ntaĩra ya Mbui na gwĩka gĩkaro na MCs ba mbunge ya kaunti ya Meru nĩkenda kwaranĩria na kũbanga ũriti ngũgĩ jontũ mirandi mwanya mwanya gaitĩte na mbere kũrita jontũ bwa mpatho ciao. Ngavana nwe nagwatithania antu ba Meru bonthe abete bonthe atongeria bonthe kuma MPs, senator, MCAs aite MCAs is the 9+1 plus MPs 9 na senator, na ikiwezekana wasikizane na waanzie kazi, maana ngavana peke yake awezi akaendeza Meru. Nkoroki nĩ baugĩte ana babaingĩ matũũra-inĩ bena aciari bainyĩrĩkĩte anene bakĩromba ngavana Kawĩra Mwangaza kũbaciumĩria na Mbui nĩkenda bakagwata mbasari ici cia kũthoma. Nkoroki bakĩmũria kwĩta na mbere kũingia mawĩra-inĩ mwanya mwanya jaria ekĩre akari ihinda rĩa campaign. Mbasari haijapeanwa na kuna watoto ambao watakaa nyumbani maana hakuna pesa, so tunaomba ngavana akiresume on duty hizo pesa ipeanwe watoto waendelee. Na ambaye sari ichie jano gutena upendeleo ni chie wantu bonde ikae wantu baka ikenine ni yewe bwega ora itwire kwejanwa na itogwitikia maka yo ikongerwa nontu kinya kaunti yetu ni kuongerwa mbeca kwenda kwe manifesto ngavana waritete urera Meru kathithia no ugite ukaejana wonde milioni fulani twenda ugwatanira na tongeria bu nikendo twitera ngugi na twina imani itwije ugaitanira ngugi watwitera ngugi kwe manto to promiserero thiuruka naja nonto munya naejanaga milioni 25 na kiraito naejanaga milioni 20 na oto promisere atire ukaejana milioni 100 o what toriuga ate mugambo jo ugire munene wetu mami wetu nenkanira milioni 100 na wanekana milioni 100 ndĩtĩkia Ruire rũgakũra mũno. Ngĩripotera Weru TV kuma Ruire gĩcigo-inĩ kĩa Mburi mbĩta mawĩra kĩrigia Zamantere chia kaliate wa ndini ambayo gĩciona ikiatiania wezniti mpione nyuma ya nyumba yo kumumurwa baumanĩtie na andũ acio kĩmũtio ntũbũranĩnĩ bũthirĩte antũ nĩbakwĩthĩranĩndĩ kinya batina kũrara kũrĩkana enyangia babarethirĩte bakiuma ntere cia mĩkindũrũ itiania is na bari nũma wa mũcheyo mũnini wa chibo ntere inaugĩte nĩndĩ nĩ ontũ bũtĩagĩrĩte na antũ babatĩre kũthirakia mathĩna yo ya kĩmũchi bobongwa Kelvin Kimathi na kũlikithia Mbuna kiriro kyoswa kyoto kiri muthako montere shakaleate wa dini ya mbejone bunge ketigene westi akariba kimeneria mwitongo mwenturene urio kurikana kwenye mariana kuthangikia kana kamaka mutone na mututigi akirikana kashuna munda mwanga kinya kuthalilwa kwa wenja iwe baikindanira kithaka keithe mututigi mushiari kedu atori muno nende ato ikwa ethe mwanake mwana o akwithia manto manene sana aso antu bamikinu na gyoso bakeya bakanja kudhari nyumba mwana na mwana na watirwe kuma 27 aikangeta batia mwana mwekorokie na ina muthaka no atia ora atina mudo mwega mulamavu na eruare awethire na ntobana bana iboi bakari nyumba ibona loi di maloi atumire antu kuma na araba kigocho antu tutikumenya tutabona kinya turai
be ya be ite kumomora nyumba mwana mudonoina oratha ya dewi jumba wateta kwenye community waka na mwana na ina disability na kinya mwakorogia na kana kanini tute kumenya mwankira na karara na ndo nyumba yegene tharerwa ni umeona erende au na kinya intabia byo kai gonda na ibetira byo byombe ara kinya barebange ya tunene ba mwitongo yo amona mwekuro muthako yo nyamari tura mwankatha yu Nteto kangeta iba kwa kinya bari wati ne bone ne buru kinya nyuma ya kwenyangiro intobio kuma mukoro kwa watero kuma tariki 27 onta na there na watero indatiro enza mwanda na yera mbenga indaetere mwana da indara na ukethakene nyumba yako indame yake taboya nera kimaya iya sola nera kwa umbeteri ufa tv chonde chirare kuna nyaka bandi ndaurete mbete chiongo indara achinda teta weka ngwe ache bona na korere ande kuma mukoro kwa watero nto na there ndiana ukethakene rokere na ntomere antu na ntomere mukoro mntore no we amwireta wira kanywethi arekane na mantu yakwa na aria kureka kona bwaga tatia wonile muthaka wetu amurani itukomboreria antu turagwa munini oshibo ntura Joshua kailike kinya kirore thithiari na iremeneria nde chief ni batio sabwa kotonda ngaro nyumba ngania katharua ngiatukarwa mira security gatatia ikatharua ndabera otento ya bubu kare kontu tikotondereya indigere koburu ngemuregeze ke report ira kambe ambiro otento ya kiu ndaringira koburu kibulene ondu mbichibo baatire murani tukwa batoi kwendene tariki 27 ambira kuna kitu kama unajua oniko ukiatua ndaringe nyosi yezi ndamanya Nteto hii ndio kinyare nda kinyanda tirimabokari and it is really painful bore a Kristo bore antu menyeni nyoka tharimo ke thona mbecha nthe yonthe utio wa kinyachio mwisho wa Nteto indege tumere 4/6 ndiroka thangikana ba mutonyo kontu na akwire ko turori iga iyi ndi wa mona bua turi buru na kithikiro kinene iromba reori nene ithirikari ukumilati ati na kuona njie ye muthako yo munini kuona kioto aruatire OCS anwake mbesa nenda tonda kwa atire bwana OCS wetu Nteto awethie jukumu kabisa pio kana kaka yao yewe tuloi na ale mabu watu aoke toide maandamano nkiripotera Weru TV kumatigania West Mbita wa Kelvin Kimathi right na kuma Nteto ya Kelvin Kimathi ni otuko na kanya kunoka hincho kerete na Nteto ingi Nogo chwa sukuru ya Kinande rinokaria na ntwa maririte akuthomera ukangaika kairi Islands Academy Timao turi Meru Nandi ni sukuru iri na rekondi ya miaka 20 nere ri mutaratarene jo mweru jo kithomo jo CBC turi nyuma ya Toto petrol station mita inkai barabara ne kwerekera obistina chendisi ya Meru acha Islands Academy turi na arimu ba kithomo kiegoro utaramu umenyeria na bairitanirite gutigira mwana akwanjorwa kithomone michetho ona talanta wetu ni gukindira na kwa mwana kanya kawe kiumbe ugima bwa mwana ukaria bwawe ona kinyamba sinuntubo kamati ni tulikithitie ujukania wa preschool mwanka grade 5 mwaka jwa ngirigere na 2023 wikithia kanya ni bwitite na mbere ni untubo wa Nteto nkuruki ringa namba 0791 200 067 kana 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Hello my friend. Hello Mdosi. Yongo umesha mpesa? Nafanya shopping kwa muda wowote tukutane hapo kwa nyumba. Mdosi. Hii ni nyumba yangu ama ni nyumba ya nani ndugu yangu? Hii ni nyumba yako bwana. It's a surprise. Hizi vitu umepanda ndege ukakuja, umeenda unilondi ama umetoa wapi? Hizi vitu hawezi ukapata na hawa ndugu zangu. Acha nikuambie Mdosi. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Jack Mati Electronic. Ndio mimi ni I salute. Orain tobia otora bia kubia tumira nyumbana kinyabia tumira nguene. TV, ufa, ombieta, speaker, microphone, fridge, battery, solar, generator, mixer, blender
urenda gita na intopinge beyond vya electronics kumaki Jack Smart Electronics likane toenda se kinya ngasi baiskeli na kinya metha ira sitwa coffee table. Hii TV ni unanga kwa TV. Hii unapata tu hapa Jack Smart Electronics mzee. Torima wa Kasiongo ureshe kinain opposite Pretty Fashions. Jack Smart Electronics utebyo wenda biura. Brand new entertainment on the go this November. It's a go for heritage as we explore the wonders of our extraordinary continent. This is their home. Dad, this is their real home. It's a go for adventure as a delivery boy embarks on a legendary quest. The Dragon Blade? And it's a go for drama as a newly drafted NFL player fights for fame and respect. You're still trying to make the league, huh? It's the only dream I have. Get the latest and greatest with GoTV. Love it. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited iraenda Tulivu Water. Nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ina shama endhongi mono na ndikuonekana ndukiene shionthe na magolija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz. The glam. VIP style. We have it all, connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Nipe wali maragwe. Wali? Hey! Wewe, mchele madando hapo! Na wewe? Nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Oya customer, usijali chakula yako tutakutengenezea kwa ajili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupigia simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu, uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Right, na nibana ntubogothaitite na mbere kwatanira na batuki Nteto cietu tucukire na arakari bagishugu county na Embu ukoromba thirikari ukurukira rwanyiro kumenyera ana kono kia twana twilito tuiye turabakua itukuthangi kwa muno nende jarene chiari bari uga ana babara umono wa grade 4 nonge grade 6 kaita karaka inge bararaki nyabatirite na kurara mpione na nendi bakwendikiria chiari bakinya kuyukirwe tagaria burarita moniki wa mushiri au tumenyeria Yo mabirire. Ekari a itura ria Gichugu thiini wa gicigo mbunge kia Manyata kaunti ya Embu ni marakaira wabici ya ciana guka nevenya gutethia twana twiri twa tumwana turia tukoretwe tukinyarirwa ni aciari aria mamocire kuma kuri muci wa ciana wa Embu. Ciana ino ni cia miaka 4 na ucio wingi ni wa miaka 6. Kwenye tulifika huku tukakaa kidogo, tukaanza kuona wazazi wakaanza kutuchapa, tukaanza kuambiwa tuoshe nguo usiku, tukiambiwa tuoge usiku na maji baridi. Ambiwa kuna watoto kujia, tukaitikia na tuko tunajua ni nani. Sisi tunataka tukujua huku turudi penye tulikuwa tunakaa.
Kuringana na ekari a mwena uyu, ciana ino ikoretwe nginyagia ikirara nja itari na irio wana kana mundu wa kumagitira na varia mevokete tu andu a wendi mwega kuka kumatethia riria mavota. Na thaa cingi ni twigucaga tukigwa tukifiru nai muno riria ciana ino uregwa thaa cingi thaa 4 cia utuku nirio mararira makirifwa riu tukarigwa ciana ino niko ciekire mutumia uyu atia tondu maita maria mengi nginya no kukurira wone thaa 5 cia utuku thaa cingi niyo maravura ngu na ni twana tukoretwe twine vinde rito ni tondu ta ciumia igire thiru uguo ni ndutagira wira mugundari uyu ni nakorire mama mite varia ndiguri na ngita sapueria na gioka na gita assistant chief na magikoni va mundu ucio makiona niguo tondu twana tutu twararite varia ta kiumia kigima makambira kama tirarumwa banari kindu ni muciari wao ta cingi aragura mucere nuthu agauka akaruga akamakaria twana tugatiguo na mostly twana tutu turaraga nja tutiraraga nyomba. Na varia marathi na mbere kuria wabici ya ciana gukorwa mari metho makiria riria maravecana ciana kuri aciari ngurani kuona engi ao matikoragwa na wega wa ciana ino ngorori ciao. Ngine ngivoya aria mavecanaga ciana marumiriria ciana ino kuria mathira ciana ni marumagiririe mangirumiriria mone ciana ino itie na condition mbega kava ciana icio igikeka atia. Ningienda undu ucio kamba gucungwa cwa wega mundu ucio urathewa ciana ni mundu wa muthemba uriku na kana akavota gwikarania na ciana icio na aria mavecana na ciana nao matige guka mayavuru ripoti mavatie guka na matayavuru ripoti ni ketha makauka makaguuka muci ucio wari mweku ni ketha ni makuvota kunyita raini ya uria ciana icio ciikaranagia nacio. Munini wa civo wa mwena uyu niwe Robert Ireri agikira mukonde ndeto ino ni uravoya micii ngurani ya ciana kwiyumiria niguo gutethia ciana ino wavamwe na aciari aya gukorwo magiocerwo makinya mavio ma kiwatho ni undu wa kunyarira ciana nini itari na mavitia. Kanitie nacio guitethia no process ni nyumu muno ya gucokia ciana ino children's home ni undu nwanginya uthierere through police station no wathiete akandivaicwa athitange ciana nigetha icokwe kwa children no auka gukuria kiambiria kumistreet ciana no aturageranagia nacio na sabuiria wa area no tugauka guku tuku tuka make sure ni maria. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mwaka muthiru ya ngiri 2024 nionekete kuinyilia baingi muno kirimnyakire mantu yegi mpange mpara ntubone ni batumire thirikari yambiria kuria njira ingi cia kurwa na thine kendo tira Kenya batikwithira baikuya kumanenio na kenda kumba na thirikari yethira nende kiambira iria kubangania kureta bya kudabira bithetu na utaalamu na ichinko genetically modified organisms kana GMO ku ya Kenya riri rendikithia rionekanire kwarirwa bo kathaba mabakiri wa tambaru na kinya bangi kuriana na untubo na mwaligeto Nteto Anthony Kathenya na uturikania na utukunira nkorokio konie untubo. William Samoei Ruto. Nyuma ya Rais William Ruto kunyumu Mauriti Ngugi ta rais wa ndene ya Kenya kutajinwa kwa watho bwa kuingila kuletwa kwa into bia GMO ila muna mpempe ya leme amendekithia mambere kumakemea mesemanio ya kanja mawaziri. Itagari lile gitajanagiria watho bula bwaibwikire ni thirikari ya ukabele ya Rais Uhuru Kenyatta mwaka wa 2019. Watho bula bado bwaibwikire kilole ni thirikari ya ukabele ya Rais Mwai Kibaki mwaka wa 2012. Itagari lile kanja mawaziri ya Rais William Ruto nilethilole kimenelwa na inyanene ni antu na ikundi mwanya. Kulinga na bwetega lile ale kwiga Kenya baingo gwatini bonene bwa thina jogima bwa mwili na Kenya baingi kile miaka ejite baomba kwithira thina nene ya mirimo ta kansa. Sisi kama watumiaji bidhaa tungependa tuwe na bidhaa ambazo ni bora kwa market, bidhaa ambazo ni bora kwa afya yetu. Lakini kutoa ban kwa GMO inamaanisha kwamba sisi kama watumiaji bidhaa tunakuwa exposed to products that have been produced by use of chemicals, pesticides, ambazo si bora kwetu
sisi kama watumiaji bidhaa. This was a decision that was made without consulting consumers. Yes. And it's very wrong because this is been captured in our constitution, and this is the same constitution that he swore to uphold and protect just days ago. Yes. So the president hafanyi kitu ya halali ama ya kusaidia sisi watumiaji bidhaa. We consider the decision to lift the ban on GMO foods and their importation a betrayal of our country. On this, the Ruto administration is not working for Kenya. He's being a puppet, working for the foreign nations and their multinationals against our interests as a nation. Wakenya nataka niwaeleze hivi. Wanasayansi kutoka nchi ya Ufaransa na nchi zingine walifanya utafiti na wakaona ya kwamba hii mahindi haifai. Ya pili, hii chakula ya GMO huwa na madhara katika mazingira, na nataka kuhakikishia ya kwamba mbegu ya GMO huwezi lipanda tena. Ikimea ikiisha imeisha. Itotegere mantu ja bwega na tukagea na witho twina science baba inge mono na Kenya antu bathomete jabange ngthugurune bakarande bategera mantu jau bakona ketha mantu ja yomba gututhukia kana yatumba gututhukia. Amuno gukwibala na maoni mwanya na bagwataga mbaru itagali lile kuringana bo itagali lile aliyeganira gutethiri korona mpara ile anyelitia Kenya baingi. Ile wakati wote tunapata aid miaka hiyo yote, miaka 10 ama 20, nani alikuwa anajua ile aid tulikuwa tunaletewa kama ni GMO ama sio GMO? So we don't know about it. Pati tulunga mno itagondo kwingi no kya kwethira okya kwenda kumenya iture ya GMO. Iture ya GMO ginya Kenya iture ya GMO no ndo kya kone mere mpembira itawa corn. Ira nyingi chacho cheda GMO products. Kani keda chin BT cotton chi na bacteria to kura ne akudigeria manto yo nende tio to bodoku kweda twena GMO lakini katu buli kweda twena capacity ya kuanalyze to kuona GMO ratu yuko yamba kudhuru anto kana itumba kudhuru anto yamba kudhuru mazingira yetu kana itumba kudhuru mazingira. Hiyo ni science to koreana betu bathome saidi nikenda bakomba kuelewa kugenda batwira manto yao katika intobyo bikweya kithavyo mbo tutevya lakini GMO chio chi advantage nonto kidani kunia waridhifu barabwithira bwe kimerene de ukura kimeri kiombagu chi express waya na iko mwidio bila tukwenda na njirenja. Mweri wa 10 waziri wa wendia Moses Kuria ni yaumiri na kuelithia thirikari ili harakati ya kugura mpempe jia GMO. Kuria akigwetaga tino yarikire harakati ya thirikari kurwa na wagibu wa ilio thina ile endelete kwinyiria ndino yumanite na wagibu wa mbura. Amona kwelithio Kuria ni athire na mbere na kugweta ati kwina njira nyingi antu bomba kwena jio ete GMO na kogu keuti gitumi kiiganu kia kuingira thirikari ile gakuleta mpempe ino. Tomorrow I am signing a gazette notice to allow for importation of up to 10 million bags of maize duty free for the next 6 months until we achieve food security, because that is our cardinal responsibility as government. We have so many things that can kill us in this country. Being in this country, you are a candidate for death. And because there's so many things competing for death, there's nothing wrong with adding GMO to that list. That is why we have deliberately decided to allow GMOs into this country. Migambo ene waziri Kuria ni ameneliwa nene ni abunge kumanteria mpempa yanagwa. Abunge babakithijaga na mbere na kuthietia ati bakaudhurania saini kumwebio bisini. We are a responsible government. We are a government that will listen to the people, and the people of Kenya are saying no to importation of GMO, no to importation of maize, because we have enough maize in this country. And the millers should stop misadvising the Honorable Moses Kuria into believing that we don't have enough maize in this country. We will not agree. We are here on behalf of the farmers. We represent the farmers, and we want our farmers to benefit. He is not above the law or above the people of Kenya, and he should listen to farmers. He was the one campaigning for guaranteed minimum returns.
And he should talk like a minister, not like somebody from a bar or from doing some certain things. He should also respect life. He should not play around with death and threatening us that it's normal to die. That is not a cabinet minister in this country. Na ikyo mbugire njoke nyatha mtu atibwiri ko njoke na maisha ja mtu na itubwiri kumenyera kanywa mantu yara twaragia ene nte wetikio ntu boy serious mono ya gutuma mtu impeachwa kana itwa ngugine. Mheshimiwa Moses Kuria amesema kuhusu GMO, mambo watu kukufa ama sio kukufa. Nafikiri hiyo was not in good taste. Lakini pia wacha mahindi isikuwe na bei ya juu sana, ndio bei ya unga iteremke. Kama kuna cartels ziondolewe. I want to tell Honorable Moses Kuria, he will be the first cabinet minister to leave office. And he might leave office before the end of this month or before Christmas. If he continues this, we will impeach him. We will collect signatures from tomorrow. If it doesn't change, he will be the first cabinet minister under this administration to go home. Migambene waziri Kuria kuleta mpempe GMO ni atejanirwa nene ni waziri wa ulimi Mithikali Nturi. Waziri ujwa keleni na Nteto ni erethirie ati kumenya mibango no iku ya kuleta mpempe ino. I am not aware of what Kuria sent, and I don't take what I find on social media as anything that is worth responding to, because I am the custodian of the statistics on how much food we require in this country, how much food we consume every day. So I don't want to get into that space. Whatever is supposed to be done by me, I won't do it, because we have a responsibility as government to ensure that there is food on the table for everyone. Mheshimiwa Moses Kuria anaenda mbele kuliko anafaa aende. Akistick kwa docket yake ingekuwa mzuri. Shauri agriculture ni docket ya Mheshimiwa Mithikali Nturi, na Mheshimiwa Mithikali Nturi hakuwa amesema kwamba watu wauze mahindi ama mambo ya GMO ama nini. So ni muhimu kila mtu a respect tafu yake. Nyume ya musemanio wa tariki 10 mweri wa 11 wa kanjwa mawaziri, Rais William Ruto aidha anerithirie ati arimi bampempe ni bobo akajukia kanya ka mbere na kugunika kumana na kuribwa mpempe. Kumana ni tagalile ministry ya urimi etongeretwe ni waziri Mithikali Nturi ni athile na mbere na gutangaza ati thirikari ni airishite uribwa mpempe kumandi jianja mpaka mweri wa 2 mwaka tuthiite. Kama tutaleta mahindi kutoka nje na Wakenya wetu ambao ni wakulima hawajanunuliwa mahindi yao, sio ni unafiki. Kwa hivyo tuache kuishi nje ya unafiki. Kwanza tununue mahindi ambayo imefundwa na Wakenya na mahindi ile tunaamini. Alafu kama kutakuwa ile deficit, hapo tutakaa chini na tuhakikishe ya kwamba tumekubaliana mahindi itatoka wapi. Ministry hiyo ina wataalamu na ina waziri okomba kwitha akelewa manto ya urimi kindene muno na kuwa akaomba kwitha akingind this nation bora tuketha tuita tukari. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Monkera nende antu batatone batete otoro bokumania na murimo wa Rosibaka na kolera Meru bone kuringana na Bisa County oroko ningatira mantu igi murimo yona gutamba kwa yoro na tarereti ya makareka kuingia arawandi ya mwadhierere gembe yone keti otungeria kiwingi bo. Monkera nende antu mirongwena na banana iba mamichibitari baitunga tairo kumania na murimo yobra mutukikare akulikithia. Murimo jwa kolera no juitite na mbere kwa mpangaja kaunti ya Meru na tukimurika riboti ya makarika ya gukinyira ntariki nya mweri jwa mbere mwanka juju gukinyira thaa 12 ciogoro kuma kiri murungamiri mugwatiri wa rwangirwa gutegera mirimo ya kaunti ya Meru kia mbere gya kumenya baraba mama cibitare ba mutumuko muthiru na mutumuko jo thai ni aje 50 na banana
na gwikinyira thaa 12 ciogoro igoro rungu rwa mathaa 24 barabara gwatikene na murimo june aje batandatu na baraba mama sibitari kumana na pithukiro ya thai ya murimo june aje 48 na barabara keretwe kumana na mutumuko jo thai ni antu 34 aria bakiringanirwa bonthe ba mutumuko jo kabere na thai bonthe barabara keretwe ni 45 na kiria je baraba tete turobo kumana na mpithukiro ya thai ya murimo jojo korera ni antu bathatu aria thuganirwa baraba ombikana kwithira bari na murimo ju bari antu 66 na kiri mutumuko jo thai athuganirwa ba murimo jojo korera ni antu 50 na ikinyire goro thaa 12 ciogoro rungu rwa mathaa 24 athuganirwa ba murimo jo barari banana na bithimi biria bithithikite kenda kuonania mpumiji ni ithimi 36 na biria bionekene biri na murimo jojo korera kiri mpithukiro ya thai ni ithimi 8 na ithimi bibi kiringanirwa kuma kiri mpithukiro nthiru na mpithukiro ya thai biria bionene murimo jo korera ni ithimi 13 na biria bitina murimo jo korera ni ithimi 17 na bio biria bitreita mpumi ni ithimi 9 tukija sothimenti ni kuonekene kuri na karikari mwera murimo jojo korera imenti centro kuri na makarika jathatu nothimenti karikari mwe igembe nothi makarika 7 na kiri igembe centro etakujire karika kinyari mweru aru ikarikara kuma mirige negembe nothi arire tariki 15 mweri jwe 12 mwakene jwa 2022 ne karikari uri umene na mpumi jirira chathimi na ijire ingire shari cia thuganirwa aria mutumuko jojo kuthuganirwa jumite Garissa gukurukira mtumo wanja kuma mirige neu ne thuganirwa ringire akujirirwa cibitari ya Nyambene subcounty tariki 30 Disemba inde kirikana muthuganirwa atero turobo wentariki 24 mweri jwa Disemba mwakene jwa 2022 na umite mirigene ya mukuru Rwegembe Centro nekimenyekana mirigene uguti ntuku kinye mwete na mpumi njeru cia murimo jojo korera na Nteto kiathurana makarika ja murimo jojo korera kirio wandi ya mwathiri na makarika 24 akiongo eri na makarika 18 na thuna yo eri na makarika jathatu antu amboi makarika jathatu ntunene karika rimwe na kangiete karika rimwe nkiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare Mandaichari nindi batamirete gutiria mugomo uyu rabangite baugite nindi banankarirete kanja mangabana ntuku 60 kana mieri ile ya kuibangania kenda babathangikira urendi baurite county Meru kwithira ina ngwatano no ntukumania na ndwera yethirite kioneka utungata pogima ibwethirite pokiringa ekana ne Anthony Kadenya na kuligithia kuma muchine munene yo Nairobi. Mandagitari gwitukira ngwataniro ya KMPD ni batejaniritie mugomo urorere mwambiria muthenya waro kenda kwinyiria kwingua kwa mama mauntu marabarithiti matukuthi wega kiri gitengo iki kya ugima bwa mwiri kulingana mwandiki munene wa KMPD Davjiatera thirikari nionanitie wendi mwega kiri kubathikiria na kuingia mauntu maria bakwenda mathithirua ugaruruku. Baada ya kupata ile notisi ramo tarehe 28 tumekuwa na mazungumzo na serikali ya county ambao umesimamiwa na ule kamati ya labor katika baraza la magavana na pia kamati ya health baraza la governor pamoja na wizara ya afya. Na pia tuliona jana wakati rais alikuwa akizungumza na ule na wanahabari alinukia ile mambo yetu ya CBA akieleza kuwa kuna ile goodwill ya kuitekeleza. Kwa hivyo katika ile mazungumzo tuliomba siku 60
ili serikali za ugatuzi na national wa implement in total hii maktaba ya CBA. Mgomo ambao unafaa uanze kesho umeahirishwa hadi hii mazungumzo ama hii siku 60 ziishe. Kwa thaino davji neretitia thirikari nene ya munairiji ya kaunti nijitikirite kuingia mamwe mamendekithia mao ile wandikani boy interns na mandagitari gwitithwa nkathi kwa mandagitari kurwa misara kagita kario amona gutigira mukataba wa CBO kuingwa kiremeri eno iri ejite. There's an absolute willingness of both the county government and the national government to implement the issues that we put forth in the notice. And particularly, we saw the Ministry of Health and the CS undertaking to post all the medical interns next week. We've seen also the commitments to pay postgraduate fees for all the doctors that are currently studying. And then the county governments also undertaken to ensure that the issues of promotions and stagnations of the doctors is a thing of the past in the counties, and particularly also the issues of the delays, payment of salaries and remittance of the statutory deductions. That by every 5th of every month these should be done, and there should be no worker in the counties, be it doctors or any other healthcare worker or any other workers that should be at work when they're not paid these salaries. Mandagitari babaitha ni beridithikithirwa thirikari tingia mauntu mamakire ntuku ino 60 bakajukia hatua na kwambiria mugomoju. Since we want Kenyans not to suffer but to get the services that they most need, that are essential, that is constrained in the Constitution. And we know that strike should always be the last resort. We've given this 2 months for these discussions and to see that these things are implemented. But now failure to have that done, then we will still sanction the Article 41 of the Constitution and proceed in industrial action. At the same time, take the government to contempt for having not obeyed the court orders. But therefore, we believe that we may not reach there if the goodwill that is shown in the discussions and the deliberations is something to go by in the implementation. Mono gumandagitari baba ne bauritia tongore ba kaunti ya Meru gutigira bakugwatanira kenda gutigira thini ya utungata kiri mathibitari itikuendelea kuonekana tablo gutalitha ino. If the assemblies do not approve the budgets and not approve the plans that are put by the executives in the county, particularly like in Meru, then it means that the people of Meru will go to the hospitals and not get drugs. The Meru will not be able to employ the doctors and the nurses and all the workers that are needed. There will be no efficient operations in the lab reagents and everything. And therefore the people who suffer most will be the common and normal the wananchi in these particular counties and the workers. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Antony, Rangi Wakathenya. Antony Wakathenya na ntubonde tu na thudira tukino karingi ndi nchokerete uringi ukethirogita kuraya. Kuna mudhenya Thaa
96.4 Umri wa Meru. Umundune ijawerone. Inya star 812 star 972 hash wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku. Akorintho ya ijire gichunchi gia 13 kamustari gia 14. Wega ba mwathani wetu Jesu Kristo na wendo ba Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutuinde kumana rwa eje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen. Inya star 812 star 972 hash wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Kuma guchiaro kaga kenge kaije keneja Weru TV itithuruto twikura na gutambaja rungo nyuntu bwako bwo mutegeri wetu irenjire mwe gutigira itukugukinyira go mutegeri na njira chionde na ndeno wone Weru TV kiri signet na pang free to air StarTimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nande turikiri DSTV channel 368 ibwega nyuntu bwo tutikia Weru TV rumuri rwa Ameru. Ama hapo. Leta driving license. Ala, gari ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yeye ni muziki gani hapo? Hebu meza bodi kidogo kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunakuuliza ni station gani? Gani bwana? Angalia hiyo mbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station bana. Na tunataka kujua ni station gani? Weru FM. Umundune ijawerone. Hakuna kitu fiti kama vitu kutokea poa kuliko vile umepangia. Vitu kama hizo zinaitwa vitu bigi. Bonds moto kuliko pasi. Surprises bigi ajabu. Sherehe inayopangiwa bila hasira. Krisini bigi na inachacha on Go TV. Lipia subscription yako leo na upate upgrade free. Muthara Women Pastors Interdenominational Fellowship neba kubugwa atogeni kire kigomano gikinene kya maromba kire gikathithika tariki 6 mwezi jojo mwaka jojo kanisani MCK Nchoe Church Muthara Tigania East. Kigomano giki gigatongerwo ni Minister Monica na mugeni wa giteo ni Reverend Kendi Samuel nkathachi atumeja bonthe ibakugwa atogeni moroto jwantukeu ni Isaya 43 gachunche ge 18 urirweni ni mantu jakaraja na butikama kwenera yajareketie gukuru Bwinthe ibogwati ugeni Nakutamosaga mundu makamwikia barasa wanogatengerania nake Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu ili Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students.
kujenga. Sawa. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Nipe wali maragwe. Wali? Hey! Wewe, mchele madando hapo! Na wewe? Nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Oya customer, usijali, chakula yako tutakutengenezea kwa ajili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupigia simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu, uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Right, na tuchokerani ati nende kendo chokiongotano mwankeni wa kaunti ya Meru na Isiolo mnomno kire aridi kanja njurin cheke kumantere ni bedrite bakiana mendekite mwanya kurbapo guete oyebra aridi bakuma kaunti ya Meru banenkana irai bande na kinyabarwa kenda kuridi kaunti nenge kinyabara bako ya Meru batere kubuidi ontobo diborite kinyahari di bankamira batikedira bayekuluka barabara ya garbatula okuma Meru. Kelvin Kimadi kato echio Akurubao bakanjwa njiri ncheke banyumba kilikianthire Rwanda rwa muthare shone bunge ketigania East iba ukiririte na urito muno ndithire shukumite county ya Meru muno myundene arimi kiutata na watho bakiuria thirikari nene wamone county ukumila ati na mpuwe muno urithi bwetu bukuinyilika sana ne ngambiri kuma county zingi ngambi kuyura kochu toreria kuongo kutheta no ntitu kona ng'ambe chetu chetete Laikipia katwaero notice echiebela kuo na rero sana nonto chaumete county toero yeikia mirimo no na tucoke tuike wamba kuo nendiro tukuria atiri ako wetu ri kaite county ya bara Laikipia ari county nonto ng'ambe kuma county ingi ke yako kanyanki kakuriwa kakuthira ng'ambe ino cho tukuthomethia ciana ng'ambe ino cho tukuikia kinya thirikari ni benefit through kuri urithibu nendo kaya kwethira ng'ambe ikarithwa ku watwe tutona atwaikia ng'ambe na roiro mena na batu twaita kwa bange katore akwa twe kiraro atore akwa atoithaira to atoromba chibo baba teromba na imiunde twe thimi twe nambi twe na barua chiayo miondone na twe na kinya bionde twe na bio lakini itokoromba thuru utongoria bo tuilele ng'ambe utoruterwe chio tukaikira cheria mikonone to ato kinyete tomba kinya kura na bo kubwantu to twega ng'ambe chiagwa renge ng'ambe chiagwa na to bagwa impara ng'ambe chiona kamera borona na chumari noye William Samuel Ruto asikie, serikali ya Kenya isikie, Kaula Mongasa asikie. Meru hatutakubali maneno tunatetewa. Hatutakubali, hii ni dhuluma. Na kurubao bakiuria county commissioner wa Meru Frendungo shokira mialiyekeru wakiritamia nke kamera ukuma county ne ya Meru iba uritie gavana Kawira kuthia tina mianka ya county ya Meru na county mwirithio lunkirite county oiji muno ya ndwande ne ishi atiania ni ontobore kuritha iko tebu. Wakati ngine mkutano ulikuwa kadebene ati county commissioner anasema na hiyo ndio kitu nataka vifuato vizuri sana. Ati county commissioner anasema ngamia iteremke barabara Kabela. Kwani Kabela sio kwetu? Sio Meru. Ni kwetu, ni Meru county. Sio Meru. Amewakatia kichaka na hakuna kichaka ya Borona iko pale ama Turkana. Hiyo sauti ilisema na county commissioner, nataka waambia serikali withdraw. Hiyo makosa ni kinyume ya sheria. Watu mpaka chumbi mpaka kwa wasu. Hiyo ndio kaunti ya Meru. Na ndio nataka kuambia serikali ya mama iko imara lakini yafuate ile mpaka munya aliweka. Na mukana yoyo mulito kirithine mpitho kirwenjuira yete mpanga burukiri arimi ndwande ne uyishi atiania. Hatuwezi kubali. Ngofu sifunguliwa Kenya, sifunguliwa sijui wapi,
sinakuja kulindwa hapa na ndege asubuhi. Na ndege asubuhi. Kwani wamalisha wapi? Ni shamba yao. Kuna conservancy iko hapa? Kuna game park iko hapa? Meru hatuna game park isipokuwa nini? Isipokuwa Kenya. Hapa wanaleta nini kila asubuhi ndio inasurura. Inaenda wapi? Kulisha. Wacha wachukue vitu yao waende wakalishe kwao. Na ile mashamba imekuliwa. Tunataka kusema saa hii. Ile mashamba imekuliwa, serikali ikompensate mara moja. Kiripotera Weru TV kumatigania East Mbita wa Keuvi Kimali. Daitoro mo atona kumembe nedirete nende akireke makarika yana guchero baine chunche byakana kakale na kai daitaro na reto Peter mikwa ugete nende makarika ya kone kaye inge yende achiari baraba inge abaidera bakida na kiana bo ne arongeleta na kwa yema ntumbiga kwidira akirigita wana kone ende achiari batabatire kwidana bo Dennis Mugendi nachio. Sibitari ni njeru ya Guardian kangete Yembe Central niku akari bakinyite gutwirwo miri yao na kurigitwa gutina marine ataramba ugima na jujure mubango jwa ntuku ijiri siyegie ugima. Wareke Guardian Hospital twina wataalamu barabe yete kulelia thina cha twana, especially twana turatu tiari na thina ikwenda surgery. Turiareria twana turatu tiari roe na mbeo ta testicles na kichonko iraitombeta kwinama rwarende twina screening ocheka kitha kwitwana tutena mbeo chena mitende kenda tubabangira witatia obatethia na thine surgery na opoto kicheka bara mbeo itrenama itukolelia thina ingira chio chiarwa ira twana tuminyochethia chio twecheka kinyabara batiumaira amuthia nuntukwitwa na ntwathiro ukiomba kumaira ya bangi ara muthia kwethira kana kantomrume kaumbitwo kara ya umona kana kai kamwari kwatweka na kumaira ara nthi na tiara muromone yoai bwanyu mwereke ya ntomrume mbiyite ndiku report ya Guardian Hospital ni utriti antu free ndo nende na ikambe ya bandu elangie kathina kambi basonde na ko mwiri okwa oni mwana kwa atari na mwera ko na party imwe cia mwiri itari kuo gwigitwe services ziri koja no ichio theri na ugambeje kenda nkomba kinyani mwana oje undumiwe thina ya mwana ni reproductive system. Daktari munene Peter Mwika ali umwe wa tarambaba ali athira kaunti ya Meru ni bakujirite na baba ingi kwithira bali na thina ciicunce bia uciari na nicio thina imwe kinya iria bagutungatira twana tutwingi na kinyo ko Meru especially embe akwe surgery nyinge muno tubwithitio ketwana tuciari tutena njira wita kioro pokarika na kinye itarara campaign kwekana kare actually kakuma sainde ya maua itararu twari na kariete miakele katena njira kioro lakini kawetara njira yo chiari no kioro na everything bietatia na maumo bia turaira lakini kaona kai kombere kuya na toka bwithiri njira kioro na kesa sawa na atukwenda kwira chiari ukethira mwana na chiari no tukumenya kithae karaya ntomrume kithae karaya mwari uniongo yetu tafadhali ukaibwa ndoni sana ukamuitha mwana nonto bengi bakuithana mwanka akaenda kinya miaka 10 nonto aruaritu kuona kinya mwana wina miaka 10 oburite kwithira bwithiru surgery atakinyithia mwaka umwe. Awe daktari Masigatua ni mutaramu eji murimo jwa kansa na ingi na ali na utaro bukiri akali. Kansa haijifichi. Ukiwa na uvimbe mahali usingoje hiyo uvimbe ikuwe kubwa, kuja hospitali tupime hiyo uvimbe. Tuseme uko na shida ya kumeza chakula, unasikia uko na chakula inakwama hapa kwa koo ukimeza, ni vizuri kuje hospitali uweze kupimiwa. Ukiwa na kidonda yenye unaona haiponi ama kidonda mwezi imepita, mwezi wa pili imepita na unaona hiyo kidonda haiponi na umeenda hospitali mara kadhaa, umepewa madawa haiponi, that could be a sign of cancer. Kama uko na shida ya acid, unajua acid ile unasema uko na kiungulia,
kiungulia imekusumbua, umeenda umetibiwa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, la usiendelee na madawa bila kufanyiwa uchunguzi, kwa sababu ile shida tunapata especially kwenye watu wako na saratani ya stomach kama ya esophagus, ni ile mtu ametibiwa hospitali kwa miezi imepitia miezi 6 kwenda 7, lakini ukikuja unakuta ilikuwa ni kansa, lakini sasa imeenea. So hata ukienda kwa hospitali na wamekupea dawa na haijakusaidia, waambie hapana, wacha nifanyiwe uchunguzi. Dennis Mugendi, Weru TV, sibitali ni Guardian Kangeta, Yembe Central, County ya Meru. Atori bantura ya kadhi wandini adhangadhani batariti okwa bamwana orani ndedirita kuruka mno ntere ukremoita nambere na chukuru ya secondary motano rawari na max manadato ya mirongo mwanja na yele aumwetenje tuguchiumba na akaniende baino kwa noare mo kinyoita nambere na mathomo ni arakinya akwa wakirio ni atori nyuma ya kugimarua no ntuko nyumbe mwa kibari mukirio mithika no atwechio Piusi mwendo nture riungu wandine thangatha tigania central numwe warito barababwithetie kĩerio kĩa KCP mwaka muthiru kuma chukuru ekathi primary na wata maxima thatu ya 72 ai murito mbere chukuru ni arimu bantu tetheragia ino ndari ya tamwanja inde umwenda tena kuwerua burunkurani na bangi barababwithetie boya tierio ni byao itumi atena werigiro buruba weta sukuru ya secondary kiroto kiawe na muno nkorokio kinyanethia kiroto kiawe kia kwa engineer kumania no kia buraburumirite nja yao kiroto yako kirare ya weta man kana alliance kana Meru school inde ndailia bo musia ko karinka ona pito na bio ni kangombe kanini kamwali na nteme yake thea kaomba kondo mera visi ya weta inyande yongo nte wetikia kiroto yakwa kwa engineer na ponda ile bomusio karinka ona pomona ntena opu kangombe oka kamwe karabaero imoturi konja eiwetie na gatiomba kuingio batubo mwenda ndamurangwa ati otwilila ng'ambe kwa yo siara ndamwaka ng'ambe nonto bathina yari niyo ndona inyawe kamweko atethuke onto bwako na ntare atotwinge nini keinake kya siara kaunda moa teka we vinge ndi watieni na gatomba kinyetia kinya mono kuringana na iterete kinya thai tikaka mpombe kio ga ndia inya kama kinyetia noku kuringana nethe muciari Julius Kobia atiero imwe kurowe na anabao baile beba nini na mwanka thayo rurubwawe bunene ikwaile mwana ura achumetie buruna kwata mpumi njea akiremero imathoanio na atumba buru mutethia na njira nwereko ake rimwe kinya na mpara rimwe thina banchumbura nkauga murungu antethia murungu nwa mwene inya kuringana na arimu bamwenda ibo kinya batangire mbese cia 5 nonto mutiari wawe atikiona mainya ya na kuringana nonto irobo Kimeru botetikiria nthaka yomba kurara nyumba emwe nethe nonto boibo chukumirite mwenda kurara kwa muturi nonto kaiteneke batianira kanyumba neka karaba mama bare obathato ukabere tombere kwa identify thina yawe nonto yara maingi bethera batina lunch bena mutono ina grade 5 batina bakaya batina irio lakini toyo ya jukumu yetu arimo between that tweka twa musangaira twabaroma keirio twenderinya ukinyando antu amwe kwenda kumenya imbi untochererwa tukiya kumenya mwana no mankurukia kilomita 6 kuma kuita mwankarari no tukathiuruka kirima kingi kiria akuo ukethira mwana ukaronere kanya kaega ithira ina antu akuthomera na ina into bya muteithia ontu weru no ntu buwiku ikamulika mwizi arathoma na kwa gachanji muthenya utuku agatumira ke revision ndina mwana ukethia na ari astima mwana akiwata not less than 400 riwe rombare Pius mwenda kire atongeria banteri yare MCA ya Kimathi mubunge mporo wa Bori mubunge wa Ekuru Elizabeth Kailemia governor Kawira Mwangaza mwana ntubangi bawendi bubweya pombe onse india kenda mbomba kuendetheria mathomo yakwa po kenda mbomba kuthethia family yetu na mbomba inya kuthethia baba pethi nene ya un ikawenya kwina wings to fly igwete na nkobana mbainya bo
ombo ntethia bantethie kenda nontu bakwendetheria mathomo yakwa ora ante ombo akaomba ntethia oni ngweka promise ntiombo mwithia nyanda ta sukuru kaomba uciumia kenda mu makwata grade enjea twenda mwana o kiroto kiawe kia realized na kika realized aita sukuru ira arendete nontu natura yetu ira arenda wita itha Mangu Alliance kana Meru school imwana endete kuthoma na mwana mukiri Murungu nontu nya kanisa etimuceraira na imwana aina a very bright future atethetwe no guabo nene bwa mwenda kethira akaga kanya kaweta cukuru utengu engi mbomba kona ikurita naka utunga ko asu utengu engi yomba kona kana no utunga akina nya nago kumanau no tumere into bitegu imbi tia ko kwitha yakubui ari watine bone na yabora igwa kiwa mira kini o biashara nyingi na ba boys bara bainginya bara bamwenda bathoma nabo batabwithirinya kigerio na mugwanja baba inge baraurire miraene nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika na bakari bakautene wandini ya mwembeni bakutheta ni kuthuka kwa njira nteri gore mbura yonekete kwithira gita na mbere kura nendeni betirite bakia lukaira MCA wa Jones Kanekinegeni na kinyagavana wa county umuthomi njoki kenda kubathithiria njireo Martin Mugambi katwechio Kiamberia mwanka tori bantori agauteni na ntora motori wandia mwembe kerege chigombunge kia maraba mberetia mwanka na wenjibwa barabara ya kwao bakiugaga tigo kinyeka ikuthuka barabara ni atokerukite kumalira yenjetwe ni mweshimiwa Karani warabanire rale geteni KMCA kuma kagita kau barabara ni tororikanekeka kagita karia anene betu batulomba kula batatira kana balauka nalo kile anana bateba ukiliwa na tuteba ukilu nebo batukagia lakini kagitaka tukoleke kubanenkela kula jieto bateja gutoria madena metu mala tuonaga nikenda baumba tuingiria madena metu kumaniana kuthuka kwa njira enu bariuga biachara kwao ichiombire kugoma nontu gutire rugendo rwa biachara aromba kwithura rugikuria kana kuthina mbere na nago tugautinde nere tukirukagira muno ria tukwendia tukotema ndigo twitirio na nguruki tukamata na itiro no tugutenga riomba kwejana lewa na tumeretie mpempa jietu dokoni no tukaulani ndio tumekebe tukamata na getulo mwankangoloki kenda tuona bikibiki yao tukamatira leo mwankatara ino kwe bikibiki ele manete kongerera ndigo na angolaga mulo nau njileno kulingana bwero kete bikibiki yewu yagwa mwankandele bambera ambira ate kuona taga kinya na mulo kondaganira ndigo na wirali niyo nkoria ntu atongorie betu twabukaira twabulomba na getio na nitukubwe heshima rinene muno botoririkane njile kumara kwa kanisho kirugara kwemana tiga cia biachara batarĩrĩtie wanarĩra mtu ari na mwajia mbarĩcia gauteni gutire bakurutha nontu gutire bikibiki kana nkari yomba gukinya mbare inu na inyona arume baturagira nontu gute ona ndaka imoje toitegurene gitũmi ki gute mwari enda kwimana na magwanda uni auga magwanda nontu kuringa bo gutenda gutoka omba gwitiragia mwana itirĩtie cibitari na arume baturagira nontu gutengarie kena mana embega irukangira ko na gauteni ya tigirwe ta mokwa antigwa uria tona gwa komokundi atoje kana sumbe na mugekolo akaja kurwala kana mokolo akalwala ekagirwa geturo nontu akwaga bikibiki ya kweza anto athalu kana ega kana mwekolo ale morito atombaga gwitirwa aitiragwa aimokamatani래 kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa